NB kidogo to our ladies. Stoko ya Simon Kibe nĩ ĩrarekereirio, ndĩramĩona ĩgũkũ mũciĩ all over the weekend makorwo makĩinũka tu kaũndũ kanini from now holiday no nĩ mũgũkorwo mũgĩtembea na ID tafadhali. Ukikuja kunitembelea tafadhali make sure unatembea na ID juu hatutaki mix up. Tutirenda handũ tũgwĩkora njeri-inĩ citũ juu wengine wetu hatujaoa, na hata kama tumeoa kuna venye tunatakanga moja ya kutuliza mawazo wakati umepigwa na bibi juu tondu thikũ ici nĩ tũrahũrwo nĩ atumia. The reason why mũnaona wanawake wa siku hizi hawaendi kwao mostly ni gũkorwo arũme nĩ twetĩkĩrire kũhũrwo, na that thing kupigwa sasa inatakanga kidogo unatafuta mahali unajificha before uende kwako kupigiwa kelele. So for this period kwa wale muko soko tafadhali mutabidi tu mnatembea na ID. Mgeriai muno mutembee na ID, tusilete confusion. Hata kama uko single bwana, si kumaanisha unataka kwenda prison. Jeri-inĩ citũ acha. Simon Kibe nini yake imemix huku nje, na hisi ti kwega. So tafadhali make sure ukitembea unatembea na ID for identification, tutigacoke kurehanĩrĩra thĩna. Mostly ID ege ID ĩrute wĩra rita rĩrĩ, ti kwega.